ya kait ka Brazil pada ka Morocco damar si gol. Pada ka last minute khur ka Qatar ya ka sipon banikong ka ha ka FIFA World Cup. Kapedang subha pi parlo ki biso tanat ban page ya ki video ha kane ka channel. Ha ka jingil akai baar jonga group B kata ka Switzerland persya ka Qatar kane ka jingil akai kala kudno da ka jingya khat damar si gol. Bar ha kane ka jingil akai ka Switzerland tang ha ka kelas step kala berlang khmat da si gol lanot neng ba ka penalti pala tap do embolo ha ka menit ka ba khat nyau. Henry Sean vai artat ka jingil akai kata ha ka menit ba kendai phau prosan ka Qatar kala pendek haja kena ka jingil akai lengba ukoki panyo mar sipon. Berkane kalong kasin ka banikong na benta ka Qatar panyo sipon ha ka history jongka ha ka FIFA World Cup. Berlengba kane ka jingya khat ladangi phaya ka meja ken pon jongka group B borok sau teliki tim kilayo mar sipon. Bersakawai per ka jingil akai jongka group C kata ka Brazil persya ka Morocco kane ru ka jingil akai kala kudno da ka jingya khat damar si gol. Baladangi pai kane ka jingil akai ka Morocco tangha ka kelas step kala menlam kemari ka jingil akai da si gol lanot. Lengba usai bari ya ka bol ka bala assist do Brahim Diaz haka menit ka baar puai. Hari tangha din katok kane por ka Brazil kala pendek haja kane ka jingil akai lengba Vinicius Junior ya ka bol ka bala assist do Bruno Guimaraes haka menit ka balai puar. Bertangkumne ka kelas step kala kudno da ka jingya khat damar si gol. Perhapawan pai ke kelambit kini berort lagi tim kim syamla lakshu ban penki akajar perkumta ke jingil akai kala kudno da ka jingya khat da wei lawei. Persakawai per ke jingil akai jungka grup C kata ka Scotland persya ka Haiti. Hakane ke jingil akai ka Scotland kala ban pelim ke Haiti da si gol lanot. Pada kane ke si gol da thab John McGinn haka menit ke baar pra. Barlengba kane ke 6 job jungka Scotland persya ka Haiti. Berkajing ya khat jongka Brazil berka Morocco ladangi pai ka bija ken point jongka grup C ka Scotland kadang bat ka kedan banikong da ka ba ka yo lai point berka Morocco berka Brazil kilayo mar si point. Bersakawai perkajing akai jong ka grup D kata ka Turki persya ka Australia hakane ka jingil akai ka Australia kalawan pelim ka Turki da ar lanot. Badia kini ki argol jongka Australia lan tab da story haka menit ka baar punyau berbut seka gol na konar haka menit ke menyau pesan. Patangkumne ke Australia kala pelim ke Turki da ar lanot. Berlengba kane ka 6 job jongka Australia ladangi pai ka bija ken point jongka grup D ka United States kadang bat hia kadan banikong da ka bakayo lai point but lightly ki goal different. Pat ka Australia haka kadan baar da ka bakayo lai point but artli ki goal different. Te paralog mentak step tang kini ki kubor ki bakendiat kublai sibun.